Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Mthando wezemidlalo, indaba-ke esikuphathelene zona njengamanje-ke indaba-ke ezibuhlungu kuyona-ke indima yezebhola likanobhutshuzwayo la eNingizimu Afrika kwi-Betway Premiership. Imamelodi Sundowns isiqemeke ingozi engeqiwa ntwala. Indaba-ke esiyitholayo ezokuthi-ke umdlali wasesiswini weMamelodi Sundowns ophinde-ke futhi abe umdlali weBafana Bafana laphayana-ke uJayden Adams impela-ke akasekho emhlabeni njengamanje. Asikakezwa-ke ukuthi-ke imbangela yokuthi-ke adlule emhlabeni ngabe yini. Makukhona mhlambe-ke esikutholayo sophinde-ke futhi-ke sizokwenza ivideo la sizokwazisa ukuthi-ke ngabe yini le ethathe-ke uJayden Adams emhlabeni-ke. Impela-ke indaba-ke ezibuhlungu zokuthi-ke uJayden Adams oyi-midfielder kweMamelodi Sundowns akasekho emhlabeni. Sithi dudu emndenini kulesikhathi sobunzima, kanjalo-ke nakumndeni weMamelodi Sundowns, abalandeli bayo-ke iMamelodi Sundowns sithi-ke nje abaduduzeke ngalesi sikhathi sobunzima. Like ivideo, subscribe kwi-channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.